izoba Eklezia y'umunsi yona yakuze kiro kikuru cy'isakaramento rukwera omukeshwa cyo mugati nevini kanda hari Uganda Matters Parish aho murembo Mbarara misenkuru yayibemberwa Vicar General w'itware rya Mbarara Reverend Father Severinus Ndugwa o message Father Ndugwa yayibembera bikerezo mu kutambuza isakaramento aba batandikira Eklezia okweturura boma kandi bahikana he barakuza kombeka Eklezia nsya bagaruka bahendera mu Eklezia Singa mugabe singa mukama muzima niwe mugabe singa Vicar General ashobora kwekire kino kiro kikuru ekyo kuhisa Yesu Kristo kitini so munsi yona kandi atakafire akaterana n'intumwa ze yabagabura cyakiro rukwera niho yahasirira omubiri omugati nevini akabihindura omubiri neshagama ye kandi akatushaba nkabikiriza ngutume twaze tyo okusibwa rugaruka. Father Ndugwa yagamba amakuru go kutambuza isakaramento aha kiro kikuru eki nangwa omushitamo kya message hababine misemwe amahirwa misa ningashi babine misa nyingi mbatora misemwe nkuru batekamo kutambuza isakaramento procession eji yasho kutambura oku no kujurra obukristo bwitu no kwikiriza kwita mu mukama wetu Yesu Kristo. Omugandi Apostle Wire Tumwine yashaba bikirizo kurebera abajurizi abayisurwa abo kwikiriza kwabo no kwikiriza kwabo ababo kuhura abana mugongo nyenchakare nizoba no kwizuka abajurizi no kwezisha okwamuka nitwizuka abajurizi abantu abaferi no kwikiriza kwabo I've never seen a righteous one forsaken or his children begging for bread. I remember one day we were still going through a very hard time. Apostle Wire yagambe bo mukushaba kweri izoba arohore Spirit Fire cyacu muri Mbarara shemera kujabuza okwikiza kw'abashejane n'ikino bironga kwizuka history kandi tukajabuza kandi izuka na moto yitwa ya Uganda for God and my country abanyarwanda mwene tuliyomwire abikirizaho nabashabo kugira amasuku muri Yesu nguko abajurizi bamwesigira kwikaha kufa nda Aidan Bataringaya na ari waswa.